tidak masuk jadi modal tapi saya sampun ada susumpon di radio sarang sami ingin idedane sarang sami kala salasa dening wak bajra daging pengrasitin titiang menawi te gagi tepisan mana titiang ri sejeroning pemargi rahina makin titiang nas tepuk tangan baca reng ibu kakak pertama pengenyum sani aturan pikiran napi mawinan pemerintah Provinsi Bali inggih punika mawit saking Bapak Gubernur riwayat poster mewali malih satwa puniki sane nyak patet nyatwa inggih punika ibu-ibu utawi penlingsir titian menawi te ring up sekali makin sampun yen kathah kawasan titian transisi garis puniki wenten dawage dungun alit-alit mantan sering kematian satu sekemaon sane pantes makin ibu-ibu nyatwayang alit-alit utawi sane sampun lingsir menuwi putu duwine kesatwayang garis punika nama kecinane urati disiwani kawentanan bahasa aksara lan sastra Bali iki sampun makin sampun ke training saking guru bisesa duwine sareng sami ingin incap ikan ring daging parikrama rahina makin indian satu Bali pakis utawi perikatan kramu istri saneka pertama patut atur ngayal tinggiang tikas tak kalani masatwa ingin sakemon sedereng punika ataupun meibar manah tinggiang kan wenten jadi nasib ring sedang utawi menggurui ibu-ibu tinggiang niki nenten sekemauan kita modal tapi sane patut modal kita minato dados angin lurus minato nenten dados angin kangkatan genahan ring genah sane sampun kecumawisan sane ka pertama iwau sampun kebicayang utawi katurang oleh manggaeur prawartake karya iki stanmik ring ajeng nggih ini ugar-ugar ring Wimokara ring kabupaten utawi ring provinsi pastikane nganggen stanmik sampun patet pisan saking manggala prawartaka karyane duwene iwau saking mawon pamilat ampura pin banget pamilat ka pertama ngambil mikrofon ngenten usan kenten ngelatur dados keping untat ngambil mikrofon kenten nggih nah laris nika yen tikas masatwa Masatwa nika patut nyane jenak mantan. Nggih, jenak utawi yen kasar yang matur ngengil niki. Ampun niki malih las saja panggung ini. Las saja panggung malih ngajak ngelot. Fokus titiang dados anoreksa. Nggih, iki wenten semeton titiang saking pasar wau sampun rekam nika. Makin merekam nika dalam ampura yang bawa titiang posisi potret. Yen makin melingih ring ajeng iki sampun medal saking utawi langkung kaken rekaman sane kekaryanin dari sepunika niki titiang boyo je wantah niki ge nanging ora satu niko nanging ora satu nenten mau titiang mewah pisan saya wakti titiang metaken malih majang ring mangala prawartaka niki wenten TM napi nenten wenten perbuat sane kewedal majang ring pemilat tapi nenten dari sepunika sekemauan titiang wantah mendetekan mungkin niki angin ketimang menyang pungkuran rikalaning jadi nincap nyarengin Wimokara pet prade wenten seleksi ring kecamatan Sukawati rika raris malih jadi ngerah duta kecamatan Sukawati sane kaanggen ring Wimokara ring Kabupaten Gianyar dari sepunika nah sane kaping kalih sampun wenten panggung nggih makin titiang metaken ini sampun wenten panggung patut angin panggung nika napi 90 titiang gedul dari sepuniki nika nggih sampun jenak wenten panggung yen nenten wenten panggung niki nenten titiang malih ngaturang pemargi nika nenten skema niki sampun wenten panggung kegenahan ring aja patut nyane ampun ping banget niki manten angin ampun jimar bisa niki nenten yen ngangge stanmik niki wantah ampura yen ning kasar titiang matur satu langkah utawi kali langkah manten ampun doh saking pripun dan mesti daya ada sing makin diuntungkan
ibu-ibu bersidang ngamal mikrofon gitu. Sekemauan ampunan gelasangan tapi maling ngantos keluar saking panggung. Nggih, Rianto kan enten technical meeting wau sampun tidak mau ribet sareng semeton tiap sareng kali. Sane kapaku sara dados anggapan Excel, dados sane agak mewah tiap pura nggih. Mewah tiap sejen hanya tiap juara satu niki gitu. Sekemauan mau ribetkan niko nyiku garis boleh tiap sapa sira sane medal dados Cayanti. Nah, sene kaping kali Sinampura kaping 3. Tatkala nyangre, yen bahasa Bali kita nyangre utawi menyapa nggih. Inggih anggapan reksa sane dahar uangnya titiang. Daging kenyang kide, daging seledet kide. Ampuna inggih anggapan reksa sane uangnya titiang. Ampuna doh niki penglihat duwene. Makin sapa sira sane iring membawasan dika suryanen utawi cingaeng keris punika. Rares sane kaping 4 wonten ekspresi wau sampun wonten sane becik, wonten sane datar. Makin ekspresi dika mapaikatan sareng vokal. Ini maksudnya variasi vokal wau sampun becik pisan. Nah, imbang tiga tatkala dados mentiwas keris punika. Ini narasinya nih, dios nika agam tekeang satu intonasi suara. Ini dados men sugih, dios malih galak, rengas tenang, agak keras bahasa. Yang dados mentiwas halus ban-ban. Kan ngenten. Nah, laris wau enten sane matetegan lagi ingin temang ngenten. Nika becik pisan. Becik pisan pemargi nika daging kemang sudah ini musako becik pisan. Skemon kita sampun ekspresi duwene enten dereng ngantos nika enten punapi lagu dados tembang sedih. Dados sedih. Pinaka ibu ampura niki kijang tetegan gitu. Yening tatkala mentiwas sedih. Nah, rondo lantas nasi lan bahas oleh sumodadi nasi itu keting imen sugih apa yang mulai imen diwas wadah nidang nanang sempat kena nih nanang seduk pasar subuh lantas itu menjalani ya galas lakar nalisaan terkempak itu ya sambil lagi mengening kewala sempat kena kesengidang Ratu yang dong suryane damu banyak ratu mana presiden ngomoleh sangin wastelahan. Nah di sedang itu ya buka kita nanang sepat kenah nenek tiwas raris rauh sangkidan kencana nonane no emen tiwas metiosan raris vokal duwe ini kan. Oh aku glecuk wentan tidak rau glecuk entar kan. Nah daging pemanis gitu tiga gitu. Nggih, menawita malih siki sadepake peningayang kita ingin looking. Rengije dados men tiwas sareng men sugih. Yen dados men sugih ring sisi kiwa, utawi ring sisi tengawan dados men tiwas. Rares patah niki menang dika gitu. Ini mangke wenten narasi harus ingat niki sampai sira sene wenten ring Arab utawi aja nih dari sareng sami. Sanya pilih untak patut kuninganya kerja minapke puniki tetegar kerja ini uang cecang unas ngeuneuh pangampura banget. Nah tatkala nyangre malih pisan. Wenten kruna semeton ratu idedane sareng sami, sareng idedane sareng sami. Sanejen puniki pilih patut angen. Kenten
Yening penarkan dia, yening semeton puniki tan wenang kangen tak kala pemargi kada sepuniki napi mawenan wentan raris tapi wasta nesa meraga mena utawi sugro ratu surya utawi de bagus aji tadi sepunika makin ditiang atau nikah ida ada semeton ditiang dan burun ditiang kentan nararis wentan lengkara ratu ida dane sarang sami saya waktunya lengut pisan Sake mau ini kuna ratu, wenang kangen tak kala matur majeng ringsang sapasira saune sampun duwi jati, yening kantun punika poin kadangane Sinampura Jatmo, ping kalih majeng ring ini ratu Bathara kali sepunika. Patut kane watah ngangen ide dani sareng sami. Niki watah ketegar titiang ngiring laca-laca malik yening iwang kecang nasiang dan pangapura ping banget. Nah makin nyantos segala ini yang wedar sebetulnya seni dados Jayanti makin wendan pamilah ke papa wendan Jayanti harapan 1 raris Jayanti 3 kali mewah siki saking mohon serang sami ibu-ibu niki Jayanti setuju napi tak? Tepuk tangan nun melebisa genahnya ibu-ibu dados Jayanti dan dirbios ring tungtungin hati bapak utawi rabi suang-suang ring jero puri punika. Sane makin udah titiang sebesira sane dados harapan 1. Nggih. Harapan 1 kebolehan oleh nomor urut coba kenang ring tuntung hati tangan bu pasang pun gedar-gedar harapan 1 kebolehan oleh nomor undi siki utawi 1 Raris Jayanti keping 3 kebolehan oleh nomor undi kuda niki nomor undi kuda nomor undi kita itu bu nomor undi 4 kayu juara 3 bu kayu itu oh oke entar nomor undi 4 kira malih 1 nomor undi 3 Jayanti keping 3 oke Baris nomor 4 juara udah niki juara 1 juara 2 apa ini nah sami berdua menarkan nih nomor undi 4 Jayanti keping kali Jayanti keping kali nomor undi 4 nomor undi 4 Jayanti keping kali ibu juara 2 nih kamu mungkin bikin baju Jayanti kabar tamu kami adinin Jayanti nomor kali Ini nare sarang sami wantah karya sepunika sana presiden wadah pinjam minakta wetan iwang utawi netan manut di sudani nganggo balik bos dados katakenan di tiasa 3 dados diskusi ring dije genah yang becikak ring dije genah yang kaon nih pinaka pengutake atur ditiang ugraya pinjam susul ke pangapura malih pisan turmaning puputan ditiang atur para masangki oh santi om sukses